أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبارها خصوصا لروحي مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب محمد الهدار بن علي شبوكر بن سالم ثم إلى روح أمواتنا وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح الوالد أحمد عبد الله وصلى الله الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ما آمن ora iman sapa si wong tegese imanan kamilan tegese iman kang sempurna ora iman bi ing ingsun ma amana ora iman bi ing ingsun sapa sing ora iman man wong sifate man bata kang sewengi-wengi mohon makna kaula dari guru bata tidur malam hari tedung malam bata kang nginep keneng bata kang sewengi-wengi keneng syab'ana hale warak wajaruhu hale utawi tonggoe si man iku jai'un wong kang luwe ila jambihi ono sandingi yoman wa huwa hale utawi si man iku ya'lamu ngaweruhi sapa si man ngaweruhi bihi ing jarahu Anil Bazzari utawi iki ku hadits saking Imam Al-Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu tae keneng ekoca orang seiman sampurna orang gela tandi iman se sampurna serah orang se semalam kebedaan kenyang sedangkan tetanggana sebede sanding kebedaan lapar wa huwa ya'lamu bihi sedangkan orang ni ke oning jak tetangga ni ke lapar ben aben mampu bantu aben keluargana anak kenyang ka piking ningkel tetangga kebedaan lapar sedangkan orang ni ke andik kemampuan andik kelebihan untuk abantu orang si lapar nikah maka mun beda orang singak ni kedebu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'amana bi orang kela tekoca iman sesampurna ka angko orang jeriah mon orang aramasa iman maka cek mikir tabun tibi melolo kenyang tapi pikir tentang ke kiri sering apa neka cek sampai semalam sambian kebedaan kenyang sedangkan tetangga kebedaan lapar anake buah daripada iman Pak Kimon pas bener yang ngocak tidak yang benetang teretan karo orang tetangga kadik pendatang ring jauh pendatang ni apa ada kabir pada de tengah ke bumi bumen Gusti Allah pendatang kabir ya sampean tak merobet daripada sima bede Gusti Allah sampean keluar dari ibu berarti pendatang dia bener yang dina jareng dimah ring langi deh ya cek ngocakan pendatang atau bener yang dina bila tetangga kipun tetangga baik ni ke orang kafir atau orang Islam hargain sebagai sebatas tetangga mun sakit sanda mun kaelangan kena musibah norok prihatin aneke nyaman tetangga nikah aturan Islam penikah
lebih-lebih tetanggen ki abau tretan, tetanggen ki abau tretan semak sekali ketika bedaan lapar tak sempurna iman. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu idza tabakhta maragan fa'akthir ma'ahu thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kakir ya amasa niki dingaki bumbu khususnya bila sampian amasa marokon engki peneka masak situng kuah fa'aktir ma'ahu maka pebenya aingah amasak napa sih beda kuana pebenya aingah maksudnya male sampian bisa beri de orang lain teka pun tak keneng tak beri de kira minimal ke beri kuana ceneka neka anjuran dari Gusti Kanjeng Nabi summa anzur ahla baitin min jiranik lacumun panjenengan amasa esoro pebenya aing ben beki sebagian dari masaan peneka dek kata tangke bima'rufin keng mungkin kelaban cara bagus bima'rufin kelaban cara terhormat seporan ayu seporan ale kok tak bisa beri te king ya bede aing mololo alhamdulillah cukup pokok keneng kebe malam ri alhamdulillah leberi taro rawon padahal tak taro rawon. Sampian kadang te para bau mula celo engak kata tangke. Mula buco engak kata tangke. Ya tak gawo pak cereng bola buco cereng bola celo. Mun sampian neka amasa mun sekira abau neka entar kata tangke. Cek sampai tak beri. Mun sampian tak beri sekira tak apa ya bau sini gede macaran nah. Meleturin ekakan etera sana aja tako tata aja mulai turin bola na bau noro ya mulai turin isa beri bikin malolo kebe nampak karo bikin boleh karo golek kan lemon tatang ke beri aing minimal beri aing seporan ya ada tekinga ada esena karo aing malolo tina lele apa matur sekelangkung seneng bunga orang biri seneken aneka mon orang atatang ke neka anjuran napa nyaman untuk kerukunan di antara saling tetangga walaupun sekedar tetangga tapi tak napa nyaman tak sempurna iman apa benih hanya sekedar apolong atatangga enten tapi neka ampun masuk ke ranah keimanan karena buana iman neka abagus ke tetangga. Tak kena engkau orang seberiman mon orang penikah ki agang gua baik kelaban ocaan kelaban tanang kelaban lesan kelaban sokon orang lain kita aromasa aman dari gangguan kuluman jenengan benih iman saya sempurna imanan kamilan iman saya sempurna ki penikah cek sampai kulaban panjenengan semalam kebedaan kenyang tetangkeh kebedaan lapar. Hadirin saya sangat badan kaul muljaki ancaman-ancaman orang saya tak peduli ke tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaigahu. La yadkhulul jannah tak bakal masuk surga pasera orang la ya'manu seta aroma saaman jaruhu tetanggana taruh masa aman bawa igohu dari perbuatan-perbuatan cubaan. Atatangke ni keberat pacet sebab genjer ni swarga. Atatangke ni keberat sampai mau terotak di tatangke. Masuk seneng sampai nodik berneng tegol bi di tengah sabah kan tak seneng. Mun bertatangke kan sahaya pak. Repot senolongi tatangke, teti bejeda tatangke. Kadang-kadang bacaan aku udah tetangga di bejodoh, waduh, anak lemai pengakannya geria kapi, ada gemet, sarapan ibu mulai pamit bu, senapa kali kula ketinggal senoman nih kak, mulai can kula ngaku keng bagi kehadirin, tat compon berdiri timur nah, compon sahubul haji nih kak, kula berdiri luar tepak nih kak,
Mulai ke timur. Utak ini sabar mereka ngalak boleh dua aki. Oh, pegenak keluarga empat berarti. Haram mun ngani ke cewek sampai. Jadi kula ben dengan mun adik tetangga ni ke saya. Ketelak kerukunan, ketelak kebersatuan. Tetapi karena ganjaran kak dinto dari Gusti Allah arobes warga, maka berat ajegeh tetangga menikah. Andi hak tetangga ni kebanyak hak. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu Nabi tak salah nek adabu dekah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kun wari'an takun a'badan nas wa kun ghani'an takun ashkaran nas wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Al hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kun wari'an takun a'badan nas. Tetia sampian orang sewarok ajagah dari deeren-deeren seharam cak sampai deer kecuali deeren gelak jelas halalah takun a'badan nas, maka kaul manjenengan tetia orang sepaling ibadah manusia ibadah dekat Gusti Allah. Ibadah seni senilai bi Gusti Allah benih sujud benih rukuk tapi kakanan haram benih. Ibadah saya bitung bi Gusti Allah haji ben tahun umrah ben bulan tapi saya kebe daftar haram. Benih pula nak bangun masjid banyak tapi olehna haram ni kita bitung bi Gusti Allah. Seberempat kaula ben panjenengan bisa aja geh dari deeren enoman se haram takun a'badan nas ibadah nasa biasa sedengan cuma deeren ni kasih halal maka neka orang sepaling ibadah dekat Gusti Allah. Paham kau jangan gulenggi. Tapi orang terkoca paling ahli ibadah paling banyak ibadah benih de ini ekosot sampai jeleng benih sambian akalongan sajoda surban akalongan tasbih kakanan haram dari dimana. Saya teku tasbih, saya teku kula tak ngaran ring tasbihan ni kecubaan ten keng patapa kelampian pote ajuban huta modus dia keng congo coba orang montro teti orang se paling ahli ibadah dan manusia teti orang sewa wara wa kun ghani'an takun ashkaron nas. Nomor 2 dabun Gusti Kanjeng Nabi kun ghani'an beteti orang sekonaah. Apa kona'ah benika? Naremah. Kona'ah neka naremah. Orang mau naremah takun ashkaron nas, maka orang ni kayak koca orang sepaling banyak syukur dekat Gusti Allah. Peneremah. Dari maka pilih pantuman dari Gusti Allah kona'ah ni kenyamanan. Beri laki tekih ya alhamdulillah. Laki panda ya alhamdulillah. Dari mana macam lari beriin dia. Lakene gondrong ya alhamdulillah, lakene butak ya alhamdulillah, nyaman ngirit sampu jeno-jeno. Orang mun kona'ah, orang si kona'ah ni gawa ashkaron nas paling asyukur manusia. Orang si gelem naremah dekat panduman dari Gusti Allah. Wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Seneng sampian dek manusia yakni dek orang lain sebagaimana sampian seneng ke aban tibi takun mukminan berarti kul panjenengan dadi orang yang beriman ke Gusti Allah. Kira-kira sampian mau ganggu bi orang seneng tak seneng? Tak seneng. Mun sampian tak seneng ganggu orang maka sampian cak ganggu ke orang. Sampian rasanin orang seneng tak seneng? Tak seneng. Mun sampian tak seneng rasanin orang cak ngerasanin orang. Mun sampian beri seneng tak seneng beri? Seneng beri, saya tak seneng beri. Lamun sampean seneng beri, ia beri orang sebagaimana sampean seneng beri orang, pahli beri dekat orang. Mun beda orang seneng de orang lain sebagaimana aben seneng ka aben tibi. Takun mukminan, ria orang yang beriman.
Makin enten beda kebakaran bene tolongin karo syuting Pak. Kebakaran lur deh. Tolonge dadi kebakaran lur. Beda ngatokar bene larang bene lerai bene pesa bene pelang. Si anget lur. Tarung lur. Ria. Tak ngurus ka oreng. Pacile zaman ki repot juga Pak. Hah? Repot. Cecel ramun ngecok syuting dia lur ngecok enggak lur dia mai tuli tangkep. Mun orang neka seneng ka bentibi sebagai seneng ka orang lain sebagaimana seneng ka bentibi aneka orang ekoca orang seiman sesambor samborna. Kuli sampean repot neka Pak. Mun bene orang-orang pelean bene Pak. Mun bene orang-orang se kuat iman tak kira. Paling diki odin anu apa karo benetang tretan karo benetang nyeng-nyeng iku wah. Bene karo benetang apa dina lah odi bi. Wah. Terakhir wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Pebagus de orang si atatangkeh ben panjenengan takun musliman neka orang mun seneng atau berbuat bagus dak tatangkeh orang ni kekocak orang se muslim orang se Islam. Masya Allah termuka titik ilmu si manfaat. Amin Allahumma amin. Tate atau tangkengak neka belajarin anak neka Pak Bu belajarin mun andi kuah andi lebih napa deeren anan seromaki lagi ke Matemur bagi dak mabere seneka le malah sampai tua kuaku biasa beri kan seneng mun andi tatangke. Andi sendok yu, ngejem ke Matemur. Andi cerok yu, ngejem ke Mabere. Lah nyaman mare. Tandi sendok, tandi cerok, cara nyaman ngejem. Tok samen le lah ngejem tok bae lah. Mun kepatian senyelabet, sira. Tetangke. Terus mun sampean pot repot dadi senoman, dadi bojodo, sira. Tetangke. Mun sampean sakit senyandek, sira. Tetangke. Mun kemalingan ngaranin sira. Iya. Ada boleh kau tak ngaranin keng siapa boleh mau benejian kau ya apa mau tak ngaranin dia. Enjok kau tak ngaranin. Enjok kau porke lap tak ngaranin. Keng siapa boleh cak ada boleh sesama bingko tang bungko ye jia. Saya tahu nyaben kunci ye jia ada boleh. Berarti ngaran jinya mana? Tak ngaran keng ada boleh jan. Ya ngaran nyaman. Nah, mentermu ketitik ilmu manfaat. Amin. Beteti orang sewarak terus teti orang seahli ibadah daga Gusti Allah. Beteti orang seneremah maka kau lebih panjenengan teti orang sepaling asyukur daga Gusti Allah. Beteti orang se seneng ke orang lain sebagaimana seneng ka ben tibi. Mun sampean tak seneng selain orang cek nyala ke orang lain. Mun sampean tak seneng